bedi 10 days me donya me Kevin Taylor on go back to America. Yes, amobo. Kevin Taylor, ya be mo pa mo man 24-hour your friend is economy body guide. Kevin Taylor on free Ghana han ko 13. O free Ghana han so no. Mame ma akwaba emfa wombra Ghana insem TVGH so what friend me adwoa searching. Ebusuafo ye enim 2021 ebepem 2024 de atem didi NDC fo emu Kelvin Taylor emu Sam George Kujata Blakwa Malik Basintale and Asami Jemfimu edidi His Excellency the former president Adon Akufo-Addo e wa bra no ye president including MPP fu ina no enye ho ne asem a ende obi kasa na John Dramani Mahama akwakochini na saa encheche na yekoso na ya NDC for planning no friend bi oye NDC executive members ni bi e wasikumo Dobimba Akwa district last na menene ye argument na argument ni mu no e na odidi na nado atena me so ke bi kire Mahama e na okacha me se ye ne yentwen na se nyame ya adom na se John Dramani Mahama tumi ni be kanensa omontina hokwo wo kasa o ma be chew so the course me I'm not surprised because in send this for more planning answer no moba na mukura na mudidi atem na ombechimo no momo ya me wawa Mahama no you can say a whole lot of things about him ubetimi a punch in hard without onye ya no because Mahama no clearly amembu no hu so na ndu kasa na o ma be chew ko mpese Ghana fu bebre na be hu so ohu amembu no so ndu kasa wa be chew inti ndu na tem punch in hard Mahama promises the bro make he won't me for fairly. Obey president from 2012, 13, 14, 15, 16. Ever said 2013, I 2016. No, I remember phone of the boy. And Kawed name is all about Yade. Where's your boy? Don't insult him no matter what. He's our president. Name on punching hard. Put me a cancer baby. Mahama Nagaza said, oh no, internet is on Nagaza. Not a bembe for. It's moody not a mind. Nebuza for sense mo in a cosina. Blame your mom woody John Dramani Mahama atemno because NDC for na di atem and MPP for nso Asia na omuli da aya Kelvin Taylor almost wa ba bedu Ghana na Ghana fu bi se Kelvin Taylor ba bedu Ghana de a enya de obesan so akọ back to America ana se so omonsa anka nimpo na se okwa America offer flight na okwa onkodu dem say na duabo be ni ubodu ya na se wo threat on nkwa because okwa full plane o amanfo mba nso ditim Kelvin Taylor do di nechi a obedi nanim yentinze ma mami ede etudwa Me do bi ase sese ade me de me Camilla de me chiro opening no bi na me dwe me hu sa na mu di opening ba Mahama obia kasa chira wa wonte ba me de me no kasa ya wote me ni bi sa che bia obeba ba ke me ni wo de wo de sa me ni wo de 222 Mahama kwasi ampanyini Mahama wuro nkwala dross Mahama okodi eyi Miss Bell papa no sesi awama ye opening no anya ade a ye begai ye hu se kwam de wonni sika odi be ye 24-hour economy no enti ye hu se kwam de wi ye e de ye TikTokers na ye wa ha na ye wo followers no ye be kira wo shege sa ukraman no waba ukraman no ade duro so wa America no waba bebo a Kevin Taylor walande ye nya information so walande nyame ya dum se Kevin Taylor be di 10 days me do nyame Kevin Taylor on go back to America yes amobo Kevin Taylor ye be mo pa mo man 24-hour your friend is economy body guide Kevin Taylor on free Ghana han ko 13 o free Ghana han so no ko 13 o ko America on go do America Samumu si kum na duma ya kumba wu ma ya na Mahama wo so nyame kum ma ye ubewu wono yire lodi na nyina sasi awa ma ye opening won krama no ya se frage bi mama take ni tekrama kakraka ka sa mpie ono mo timi di eyi kufu atem it's okay destiny opako timi di na eyi ba wo mi up to ono sai ni say it's okay Mogabi nani aya say look me I look there Mogabi obekinkan dey say dey ahwehwe si ho na ya tani letters na man say na be obekinkan ni ye odi atami is okay destiny di atami is okay ebebre kra me ni momudi is okay na ye dey ube fa ye kabia na wa be fa ye so wu na wudi opening ni ba ye papa me no
kasa wonti wo hu sa de no famu de ni jojo na wo yeso udwin 30 minutes pe sa ni pa hwehwe wa exactly 5.35 e so hwehwe sa pa bosses 6:30 ya kasa kire wonti because wo fa famu de apeteshini ti se wo nim sa de na wo ye no wo jimi because wo ma MPP for opening ana wo be ma campaign ya mra ma omu wo di o ma kwa Gold Coast wo di o ma kwa jeje time so bia kasa kire na wonti ami Camilla me sabe kasa kire me oti wo go fa bobo last me be kan ye no te ye ama be ye ho press conference me bo go fa kwase amu ba ye me be ye no te ye nti na Friday ye de kwama ada na ete ye kroma nso to a wo tete ye sa ensi oto ye nto ade rainy season unja dollar ni mu ma ye ho nto ye okurafo ni ri ade ni te e ba be kaniti Sanjo di ri ade etam sika ma contractor samu ni ma e no to no kwache girl no samu ni ma munja girl enenya mu last girl ni ye bele no munja no na sika na Sam George ri a na okwa committee na ye koka no at the same time so Smith Hotel na egunu Smith Hotel na egunu ti omu ye close up na wo tete yo filo se hwan ke hu se before na wo be IGP no na nadu anhwasa wo ye NDC ni tete yo filo obi anim se wo ye NDC ni obi anim se wo ye NDC ni fancy o pa me so be fa me ko wo tete yo filo MPP for na ma opening eno ye wo assistant satan na dan pare wo ho dan pare no chichi amanfo Mama won't be now and Cassa at a chicken when you're overall boss. Tama mu opposition. Uncle Ladia Tama must come almost come on with the din and ado attempt. Say the one is head for rituals. I know dear, Nanado never umia dear. Your power of your dream. When are you balling in this year? Would I am power your Mewa. Senate hotel now work and Senate hotel is a castle. They are running at a loss. They are running at a loss. They are very selfish presidents. Anyway, you did not promise us this ruling. You say you are a father for all. But this time around, what you are doing is not being a father for all. Who really 24 hours arrest to every TikToker? Kevin Taylor, any young TikTokers no control such a will be a boy being any basa say you're offering offering northern region. Or say the antenna Abronya, who you trust didn't it? Oh, by 1 year, 5 months, and Abronya yaching 4 times. Yaching 4 times. You two almost know the bell kakraka at home console. Edida, I see the preoccupy. Sikabi wa haudi albenu. Mama, Sikabi wa haudi albenu. Wuni won crow for no wuni policy for. Wuni national security for na muchin chisha man for chichi womono. Sikabi wa sa dia wunye skenchomka. Wunye skenchomka dia wuni road rush. Obi ababa be a friend say club. Wo 24 hour economy club ka ho. Also we have a night club. Na ya run 24 hours. Ade o pese junkie for omubu. Awa Ghana. What's your penny and a dream say? First, let me person me went to me shut up me like I intentionally did a proverb for you. Me intentionally. Me boo back once yes, I catch us off back when you say Niba. Bosu me asabia Jimmy for 10. A Jimmy for the category in Mahama who can be what Jimmy. Adena who ya no a bruce sooner where Jimmy Jai. Who Jimmy? Who my MPP for opening? Opening now, woman, campaign by Amra. Campaign by Amra. Because of beer with the organ, so would a cowas and over Chinipa. And so, Nanado, dear, Yadina Tamama. Like I just saw your spoiled brats by Kevin Taylor. So your spoiled brats. Uncroft the ombe dia tama nya problem na say ohene na osore wasesa ngofo alum yegu nsa ne kura ma wosa wakwate o say ya nchi na nado nyame ma no wo ya buo bebre ohene me ankasa me ye wo sport am kankan wo ye kwase papa wo sa ohene no wo ya buo bebre nyame na betua oka wo be di ba wo mi atam de o ye kwase ampanyini na nado nyame be ka bi de o say nkwa ye fa no mra police station na ye be ne fa skara ma mo di sika boni o Mwankasa wa moja wa monsano de dada. Nipa mokumo mu nyina omu da muka. Enya dia mu be huni.
Ya chira nyansa mo pesa obesua nyansa mo man panyin na nkasa wagimi ntino ya chira ni nyansa obete on pesa obesua nyansa nana do to omo dinatam nana do amba we never arrested anyone satam no kra dampori original commander anya kwasi ampanyin bi aya be fa ne so aya commander Jimmy ni bi aya go fa ne so anya commander original commander nkasa dampari papa bi ju salute dampari never arrested anybody Nana do am no kwan I see how we are intimidated. Yabane abeto obi ana yebeto obi ana yabo no. Mo bu sa girl no omo kwate no maame wo omo kromo. Omo abu ne maame. Omo bu ne maame. Na wo yesa no wo bu ne maame. Oni sa ne maame anya girl no kwa na ye ne ba. Wa ma open ama wo TikTokers grassroots no mo sere eyo mo de. Ba omo timi gina odi atem. Hwe destiny. Ye wa na destiny opoku be kacha ba wo mi se. Mpotro ni yem. Mpotro ni yem. Wo na ye wo ma ama na ye kacha se. Wo no ma peteshi. Wo ni ma ye se obi aya de do no ebe ya wo de. Ade no na nka say okay let's stop. Who catch you say they should shut up. But you rather endure it. One man kwala no open area. Afa na wo nam na ochichi omu. Hu mfere ade. Judge ni so to ase ye fa the passport mbra. Judge no original passport. Mo jiji bail enye say moji. Hey, sika na moji na no na nka ye be campaign. We the campaign na ye easy amaye nyam betu amka. We politics na say anya tete politics na. Over politics unya faso no girl no why star we man na star mo be ye nyina ye be star because ye be diatem na mo be chi yen na ye panyufo be beli yen na ye say social media ye nyina na ya star arochi fo be wu say ya chi Camilla wo ya boa bebre nyame kuma ha mama ye why kumunu na ye kumunu no am be chapa da man ba kuma ha mama ye nyame kuma ha mama ye no wuntam na wache kunu Abadu nkwala nyina sa ya mpa wo ma ya bradudu kuma mama ye onfa no kwase asam mfi okọ no 24 hour economy bodanfo achichi nipa wo mo anka so stop yo mo now no ya to abawie nti munjai mo be ya obi amude mo attack yo mo ba ma mo ndidi mpanyimfo atem rather than omo president in power sana wo kire mo say president in power na ya mu muda mama transition bra ya mu this o munya me say sa destiny dem abu no kura na bibi be ye me sa destiny no anu dem abu no pe muda mama transition bra na ye nto aba penyo otena fie na nkwala wi nanka ya ka nanka ye wa oya grade 1 Jimmy original Jimmy 4 one no mahama asiye bisa no fie kwa na ujimi ya jojo ni